An Ginoo madaha iyo. Pagbahasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Lucas. Kada tuig, napakadto Jerusalem ang mga kag-anak ni Jesus para han piyesta han paglabay. Ando sinaan edad ni Jesus, inadto hira ang piyesta, sumala han ira nababatasan. Katapos ang piyesta, nagtipauli hira, kundi nagpabilin ang bata nga Jesus dito ha Jerusalem. Waray mahibaro hini an iya mga kag-anak. Nagunahuna hira nga upod hiya an kadam-an. Sanglit naglinakat hira anay hinpugos nga adlaw. An amo na an pamiling nira ha iya. Dito han ira kaurupdan ngan kasangkayan. Waray hira makaagi ha iya. Sanglit binalik hira ngadto ha Jerusalem in pamiling ha iya. Han pagkatulo ka adlaw hinagian nira iya dito ha templo nga nalingkod upodan mga magturudlo nga Hudiyo na mamati nga nagpapakian na haira. Nahipausagod an nga tanan nga nagpakabati an iya magupay nga mga baton. Nahipausa liwat an iya mga kaganak an pakakita ha iya ngan kinsering hiya an eroy niya anak kay ano nga ginbuhat mo ini amon. Duro na iton kabaraka ni imutatay ngan ako in pagpinamiling ha imo. Ginbaton niya hira. Kay ano in pagbiniling niyo haakon. Diri ba kamo maaram na kinahanglan aha ni ako habalay an akon amay. Kundi waray hira makasabot an iginsering niya haira. Sanglit inupo di Jesus sa ira pagbalik ha Nazaret din nagmasinugtanon hiya haira. Gintipigan akasing-kasing an eroy niya ini nga mga butang. Nga nagtubo Jesus alawas ngan hakinaadman nga nakalipay hiya han Dios ngan han mga tao. An ebanghelyo an aton Ginoo. Pagayawon ka, Kristo.